Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na sa bright light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Nukarinta pamanatsu ing amanu ning Ginu yang kayanta betamo. Ibusnita na langeni ring kaya katamong Biblia at niyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello, good afternoon po karing katamong listeners and viewers this afternoon na po at ini po yung programa ng radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Nung ka rin makapakiramdam tamo tungkol king amano ng Ginu at syempre talakayan pisabyan ding may liwang topic o tema king pamagaral tungkol king Biblia. Yapin po ini ing Usapang Biblia. Welcome po king katamong programa. At siya ko po yamong Jess Layog at syempre kayabi ko po din ka na akong co-host Brother Charles Quiason at Brother Boyet Mamukod ne po. Abayan nyo kaya po kilob ning meto nga oras sa pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Mayapag at panapon po ka rin kaya katamong kakaluguran na avid listeners at avid viewers po king kakatamong online streaming. At abayan nyo kaya pong pasibayo kaniti pong kagat panapunan, ban kanita po migunam at magaral king amano ning Ginu. Anya, i-ready tanala pong pasibayo din kaya katamong Bible at abayan nyo kaya po. I-Charles po ini. Maya pa oras po kaya kayo nga, karing kaya kaming avid viewers and listeners. At yun na kaya naman po kini, bangkanita, at admiya kaya kayo ing amano na ningapong gano'n ng nukarin tayo, pigunaman at pilasan. Alright, so good afternoon Brother Charles and Brother Boyet. Good afternoon po mo. So manibatin yung bibuklat siya ing month of November. Ngayon itaw pa mo pasibayong, mikit-tikit pasibayong. Yes po mo. And nakalami nga palyari for the past few days. At lalo na kaya kaming kaparyan, we had our annual clergy retreat karin king Tagaytay. At ngayon, syempre, ing St. Catherine of Alexandria Parish, week starting novenaryo yesterday. Okay, so busy na lang ng puring parokyanos niyan. Kaya kaming fiesta committee. Hello, kaya kayungan po. Alang patanat gugusal king pamagsadya kaniting paratang piyesta ng apong tali po. At okay, Charles? Pangabagya po basan tayo ing metong at chapter ibat po king banal kasulatan at syuta pa mo rin po king ebanghelyo na pong San Lucas asuka tamo pong pakiramdaman at king kaduang dake na po ning kaya katamong programa. Isundo tayo pong pisabyan ita pong makatalagang chapter for this episode. Kaugne na pamurining pamagaral tamo po king Biblia. Okay, at kaibat tayo pong pekramdaman ning metong nga chapter, ibat po king makatutok libro, ibat king banal kasulatan. Well, naman tayo po iti at pigunaman nga po king kaya kayo pong lugar. Nung ka rin kayo po man ngeni, kimbale, king opisina, o king dalan, o kabang at syuko po king sakyan at magbiyahin ne po. Kaibat, atin kepong kutang nga makabasi king may basang kapitulo at syempre agkatanda kayo pong makiabe makibat karetine po. Malyari kayo pong mag-text kay kami karing kay katamong text line numbers
Kempong Globe, 0915-954-1303. Kempong Smart, 0918-351-8282. At Kengsan Cellular, 0942-357-4268. Pwede kayo rin pong mag-share kayo pong greetings, comments, mensahe nung ating kayo pong buring ikutang o ating kayo pong buring topic isuggest. Kaugnay na po ning pamag-aral tamo king Biblia, aburiyo pong pisabyan tamo, karen pong numerong arena binanggit na pong among. At makanyan mo naman po maka-live ke po ni online kapamilatan dareng adwang platforms. Mumuna po king YouTube channel, pakisubscribe ye po ing ASF Radio Station 91.9 FM. At kadwa po, maka-live kami rin po king Facebook, paki-like, i-follow at i-share ye po in kakatamong page, Archdiocese of San Fernando, Radio Station 91.9, Bright FM. At kareta pong manalben ng ening kaorasan, paki-share ye po in kakatamong online streaming. And of course, we are also live via the Facebook page ning parokya na pong among Jess in Yes. St. Catherine of Alexandria Parish, Porac Church. At akit sula naman po Ken, kareni pong mebanggita platforms din kaya katamong milabasang episodes. At pakibanggit yun na yarin po in kaya kayong parokyang kabibilangan, Bankanita, dinantaya namang maya pa oras in kaya kayo pong parokya. At magsilbiya rin pong i-follow ing kekatamo pong Twitter account, ing kekatamong username, yapin po ing @radio_ASF. O kaya naman po, painturin niya mo po ing DWBL 91.9 Bright FM. At ing kekatamo pong Instagram account, ing kekatamong username, yapin po ing @ASF Radios. Para po karing bisa namang pa-advertise king Radyo Tamo, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Arkidiocese tamo. Malyariyo pong ipadala kapamilatan da puring donation platforms. Akit siyo pong maka-flash ngayon ni king screen at makatala po king description ning live video karing manalbe po via online. Dakal pong dakala salamat at ipamalita taya rin karing aliwa pang tawo ay atin tamong radyo at atin pong usapang Biblia ang makasawop king kakatamong biekasal pantayanan. Bankanita po lalo lapang dakal din kakatamong kakaluguran. Alright, so tuloy-tuloy na po king kekatamong programa ne po at ngeni, isadyay na po yung kayong sarili, ban pakiramdaman tayo po yung mabasang chapter for this afternoon. In chapter 18, ibat king Ebanghelyo ng San Lucas. At tumating ko pong Biblia, king kayong pibale-bale, aba, pwede yun pong kwanan at ibuklat, ban ko pong lakwas makataluki, karing kekatamong pamamasa. Pakiramdaman tayo pong ngani in chapter 18 of the Gospel of Luke. Lucas Kapitulo 18. Selita na ng Jesus karela ing meto nga talimaga. Banituro na karela king sukat lang parating manalangin at ela kapilan man miminalog. Ngana, King meto nga syudad at ing meto nga hukum, alang takot king Diyos at alayang gagalangan na tao. King syudad muring ita at ing meto nga babaeng may balo, amaralas pupunta king hukum at parati nang sasabihan, sopan niyo ko po, laban king kanakong kalaban. Eya may bisa ing hukum, kilubning makabang panahon. O neng king katatawlyan, nga na king sarili na. Agyang ala akong takot king Diyos, at ay gagalang kanino man. Sopan king manakit katuliran ning babaeng iti, bantok na nga na akong pangabalanan. Pota abuisit na ako pa, king pamamunta na keti. at ngana ning Ginoo. Dimdam yu yung sinabi na ning marawak ka hukum. Ngeni, ipagkaimot na kaya ning Diyos ing katuliran karetang sariling pinili na amamaos pasaw kaya aldot bengi? Nala kaya agad sopan? Sasabyan ko kaya kayo, agad-agad na lang dinan katuliran. O neng panyatang na ning anak ning tao, manakit siya kayang taong sasalpantaya kaya ketiking yato? Selita niya naman iting talimaga karin taong tutungge mayap king sarilida. At maninsulto naman karing aliwa. Ngana, At ingadwang lalaking menik king templo bang manalangin. Ing metong pariseoya at ing metong naman talapaningil yang wis. Tinala ka diyang pariseo at nga nang menalaing king sarili na,
O Diyos, pasalamat ko keka, kingera ko kalupad ding aliwang tao. E kumapanako, e kumapamirait, e kumakipangalugod, o kalupan na ning talapan nyingil buwis ay ni. Makatadwa paruming gumagayuno ko, ibabya ko keka yung kapulong dake na ning sablang panakitang ko. O na yung makatalakad yang marayo yung talapan nyingil buwis, e yaman bisang matnaban no. Nune durugduganing sa aluna at sa sabyana, O Diyos, malunos ka kanako, metong kong makasalanan. Sasabyan ko kaya kayo nga ng Yesus. Ing lalaking iti, yang minuling may kilalang banal larap ng Diyos, at aliway tang metong. Huling ninmang mitatas king sarili na, mi babaya, at ing ninmang magpakumbaba, mitasya. Dela-dala ring mapila na tao, tinganak dang mga lati kang Jesus. Bana lang itumpak ding gamat na karela. Inyang ikit da iti ding alagad na sebyanan dala ring tao. O neng inaos na lang Jesus ding anak, at sinabi na karing alagad, Paborenyo lang lumapit ka na ako ding anak, at ayula sa sabatan. Uling para ka rin antikareti, yaing kayarianing Diyos. Iti ang tandanan nyo. Nino man inge tanggap king kayarianing Diyos, anting pamananggap da ring mga lating anak, kapilan man ay amilub ka rin. kitna neing meto nga pamuntok daring udyo Jesus. Ngana, Mayap a mestro, nanong daptan ko, bantanggapan ko yung biye alanganga. pekibat ng Jesus. Bakit awsan mo kong mayap? Alang mayap nunemo in Diyos. Balo mula din kautusan. E kamakipangalugod. E kamakamate. E kamanako. E kasasaksi king e katutuan. Igalang may tatang mo at imamo. At sinabi na, Daraptan ko na ing sablang yan, manibat na niyang kayanakan ko. inyang dindam ng Jesus iti. Ngana, At timpang meto nga bagi ako lang keka. Ipisali mo yung sablang pibandyan mo at ipamya mo yung abli mo karing pakakalulu at may kapibandyan ka karin banwa. Kay bat, ibalik ka keti at tuki ka kanako. o neng melungkot yaing lalaki, inyang dindam na iti. Uling tutuyang mabandi. Ikit ng Jesus king melungkot ya at sinabi na, Kasakit dang lungub king kayarianing Diyos ding ating pibandyan. Mas mayan niya pang dumalan ning kamelyo king busbus ning karayom kaysa aking lungub yung mabandi king kayarianing Diyos. mengot ang lading may karandam kaniti. Nung makanyan, ninuding miligtas. Pekibat ng Jesus. Ingera arapat ding tao, arapat na ning Diyos. Kanitay Pedro sinabi na, Albenyo, likwan mila ding ke kaming pibale-bale, bantuki ke keka. sinabi ng Jesus karela, Ing katutuan sa sabyan ko kaya kayo. Alang tao ape painggulot, king pibale-balena, asawa, kapatad, at pengari. O ding anak na alang-alang king kayarianing Diyos, inge tanggap lalong dakal king kasalukuyan, at biya langanga king panahon na daratang. Kewani na lang Jesus ding 12 at sinabi na karela, Lawan niyo, papunta ta na Jerusalem, at karin matupad ing sablang sinulat daring propeta tungkol king anak ning tao. Ipanganyayari karing pagano amanin sultu, lapastangan at maglura kaya. Paglatikwan at paten, o neng king katlong aldo, subliyang miye. o neng era intindihan ding alaga din dimdamda. E malino karela yung kabalduga na nita. At era balo nung nanoy nga manwa ng Jesus. Inyang malapit ni Jesus karin Jericho at ing meto nga lalaking bulag ang makalukluk lele ning dalan. Magpalimos siya. Dimdam na lang daralan din da kalataw, mengutang yan nung nanoy malilyari. Ngarang may kibat. Daralan niya Jesus ning Nazaret. At nga nang kinulisak masikan. Jesus! Anak ng David! Malulos ka kanako! Sebyanan dering tao king mumuna at sinabi ra king eya mainge. O neng laluyang kinulait masikan. Ngana, Anak ng David! Malulos ka kanako! tinok nang Jesus king pamaglakad na. At inutos na king ilapit de kaya imbulag. Pangalapit na kitna ng Jesus. Nano yung buri mong daptan ko keka? Nga nang may kibat. Ginoo, bisa akong manakit pa si Bayo.
At sinabi ng Jesus kimbulag, Manakit ka. Kaya pakayap na ka ng kayang kasalpantayan. kanita mo rin menakit siya at tinukiya kang Jesus at pepasalamat siya king Diyos. Inyang ikit da iti ding tao, pinuri nga ning Diyos. Pigunaman tayo po itong katamong dimdamnan din at chapter 18, iba't king Ebanghelyo ng San Lucas. Okay, so tuloy-tuloy tamo po king katamong programang Usapang Biblia, of course, at yutan na po king first part ng katamong programa niya po. At syempre king katamong tutukan nga ni pisabihan yapining chapter 18 na dimdam tamo nandin at the beginning of our program niya po. At magumpisayan ng chapter 18, Brother Boyet and Brother Charles, no, kapamilatan ning talimhaga, no? At ining munang talimhaga, of course, makapatungkol ya, ketang babaeng may balo at ketang metong ukum, ne? So, dua lang characters ding akit tamo Kenny at notorious siya ining metong itang ukum alang takot king Diyos nga na alayang gagalangan na tao at syempre itang metong babaeng balo maralas pupunta king ukum ban pasaup laban king kayang kalaban ne. So Ken, Jesus buri nang ipunto ing ulaganing pamanalangin, no? At imbalang metong sukat yang parating manalangin. Ne? One should not lose heart in praying. I guess mong metong kung paralan bansikan ning kasalpantayanan tamo, yapi ning pamanalangin. Alwa po itang pamanalangin na agaga na kamya mo ing Diyos po tang ating kang kailangan. Nune, maging consistent tamong Yes. mga di parati. Aliwa itang pamisan-misan. Actually mong, kaya po kasing pamanalangin tamo rin po kasi mong, manikwa tamo pong sikanan, lakwas na po potang tutubo at lalalam in kaya katamong kasalpantayanan tamo, potang palagi tamong makikipagsalita king Diyos kapamilatan na ning pamanalangin. Oh, yes. At yan yung panagkat ng Jesus, di ba, Brother Boyat, ne? Encourage na lang Jesus na palaging mga di, no? Ding kayang alagad. I think even Saint Paul, no? Sasabihan na, king kayang sulat ka ring tao Thessalonica nga, no? Manalangin kayong alang patugot, no? Pray without ceasing. Of course, nang sasabihan dining mga di kayong parati, o walang patugot, ne? Naman mo rin sabihan na palagi na kang makasiklod, makaduko, o kaya makapikit ang mata, ne? Nang manalangin tamo. But it is when we put ourselves in the spirit of prayer, no? So, ang makasiklod ka pa at palaging manalangin, nung yan nakaman seryoso, di ba? O kaya, kitang kikang papakit, pakitang tao mo, ne? You cannot really say na mga di ka. At saka masanting po na ining katamong pamanalangin, idala na katamo naman po king pamanyapat mayap at pamipakit lugod karing aliwa. Yes, Brother Charles. At metong pang panabilin ng Jesus ing alita mo miminalub, no? So king pamanalangin dapat mapursigita mo, no? Prayer is also hard work, no? And it requires fervent labor, no? Masakit mo rin ning mga di. Masakit ing mga di lalo na nung etamo convinced king upaya ning panalangin, no? The power of prayer. At ring aliwa, gagawan siya mong balamo last resort in prayer, di ba? Kapilanda mo agaga na kang mga di. Well, potang nga talagang ala ng akarapat, di ba? Potang maselesela-bili, di man agaga na kay nga pong gino, potang problema nung mabayat, karinda agaga na kang lumapit at king nga pong ginuban manalangin. Of course, pangaras king pamanalangin, meto nga sukat tamong tularan yapi ni Jesus because Jesus lived a prayerful life. Among, aga nakakurin po, ewari din kayang kay mong, alagad na po, linapit la naman kaya ban, paturunong makanano ing pamanga di uling ating niyang style Jesus, king pamanalangin na buridang abalo din kayang kaya mo naman, alagad na mo. Yeah, kailangan ning kapag pursigyan, no, king pamanalangin at nung lawen tayo ining ukum kening talimhaga, no, he is ungodly, no. So meaning
alayang Diyos katawan. Pero bandang tauli, ang milyari, pagbigyan niya rin itang babaeng balo, king kayang kakulitan, di ba? Persistence. So he answered the woman's request. Pero in this case, insang tanong bakit pagbigyan bantok na nga niya mong pangabalanan. I can imagine mong inipong may balo, ene po patugutan pupuntalan at kukulitan ining ukum. Balik-balik ya pong mumunta kaya, anya siguro, ni pasawa niya rin ning ukum at ban kanita, alin niya mo maistorbo, anya pigbigyanan king anya warana. Makanyan pin siguro, Brother Charles. Pero sabi ini kanong ukum, amanuan na king talimhaga, posibleng aliya Hudyo, no? Kasi kareng Hudyo, nung atin lang dispute or kasong kailangang isettle, ela diretsyong mumunta king ukum, no? Mumunta la kanino kareng makatwa o kareng ang sandang elders, ne? So it is possible na ining judge ay ni metong yang ukum babayaran telagading manungkulan na Romano, ne? So ining unjust judge ay ni, ang yang binyene ining anyawaran ning babaeng may balo, but he was reluctant to answer the woman's request. Kung kabaga mo, bala mo, Kenny, may pilitan niya mo po ban, alin niya mo po siguro kain may istorbo. But of course, Jesus alinay napsating talimhaga para sabihan na king ing Diyos, no, eksaktong kalupan niting ukum king pamanugun kitang request nitang babae, no? So ing Diyos aliya mga pilitan when He answers our prayers. Okay? So in fact, God loves to answer our prayers, di ba? So at siya palagi isiping tamo, and He is not against us, unlike the unjust judge kitang talimhaga. Ini pong babaeng may balo mong agyang pabalik-balik yaking ukum, eya po sinuko. She really showed persistence in prayer. Anya, tamo rin po susuko king pamanalangin, agyang maglambat pa bayo na pakibataning Diyos. Totoo yan, Brother Charles, no? At, ating times na agad pakibatan o tutugunan ni nga pong gino'y panalangin tamo, no? Madidelay yung pakibat ng Diyos kareng panalangin tamo, no? So, no makanyan man ing malilyari, Brother Boy at Brother Charles, this is God's way. This is God's way of helping us magbayo in a more positive way, no? At king pa magpursikita mo, king panalangin, babayuhan na katamo naman ng Diyos in order to build our character, di ba? Tamo isipan na patseng mitutugunan ing panalangin tamo. It means God does not hear our prayer, no? He does. Pero ating yang masanting dahilan ng Diyos nung bakit gagawa na ito, no? Para mo naman kaya katamo. At maragulya pamyaliwa ing Diyos ketang ukum. Well, lawentamo, munang-muna itang ukum, He is unjust. Samantalang ing Diyos, He is fair, di ba? So itang ukum, yaman interesado talaga ketang widow. Alayang personal connection kaya. Samantalang ing Diyos, He loves and cares, no, for those who cry to Him, di ba? So itang ukum, nung lawenta mo, pigbigyan ng kitang request, no, nitang babae. It is for his pure selfish interest, di ba? Itang alinya, niya may storbo o masira yung aldona. Pero nga pong He loves to bless His people para king kapakananda, no? So yung punto Kenny, nung ining ukumay ni, pigbigyan na ining balo, inga pong ginupa kaya, no? Ing sumaup kaya katamo, di ba? So inya importante king manalig tamo lagi king Diyos at magtiwala, king marakala pwedeng agawan na kaya katamo ning Diyos, basta't etamo sasawang mamaus, etamo sasawang magtiwala kaya. Ay, opo, amon Diyos, maniwala ko po king power na ning kay pangadimong, Madalas sa kay beses mong akakit ko po king pong kanakong kay biyay ing masanting ng bunga ning panalangin po mong. Aluwa po talaga pa siya po madalas tamo pong kay manalangin mong lilisya nakatamo po king marok at mababiyasa tamo pong manupaya at maging malawak tamo pamiisip. Siyempre mong importante mo naman po king kaya katamong pamanalangin po tang pigugunaman tayo ing amano na ning Diyos. Yes, so Brother Boy, yun po talagang nga sabi kong tao yung mapanalangin, Brother Charles.
maranon pa, pangadyanan na yung banal na rosaryon, magigising niyang maranon. At mayakit naman po kaya yung epekto ding masanting relasyon na king apong Ginoo, lalo na po king kasuyuan na king pisamban at king kaparan ng tao. Mapangadiyapin po mong, Brother Boyet. Agyang ali ko pa po miras kimbaleda, kimbalita ko po mong, bala mo po pisamban niya rin po ing baleda. Uling, asno karakal ding malasanto na ka rin. Wala mo, pisamban niya naman. Bilis nung alos sa among just dito. Ganat ang lilitan niya, da santo. Okay, so yung pisa sabihan tamo tungkol king prayer, na yung susunod tamong talimhaga, at niya pa rin kaugnayan king pamangadi, no? At yung kwento, makapatungkol naman, ketang metong pariseyo at metong talapan yung ilbuis, menik, king templo ban manalangin. So timdam tayo nandin yan, ketan Luke chapter 18. And of course, ining talimhaga, it is intended for those who trusted in themselves to the point na ininsultuan dalaring aliwa. No? So ilareng tutunggeng mayap king sarili da, no? Adwalang tao rin ni manalangin pero ela pareho intensyon at disposition. Ken naman po kasing pamanalangin mong ing importante mo po, maging tututa mo po king apong Ginoo. Eta naman po kailangan magpa-impress king arap na ning Diyos. Munang-muna, alata naman pong asa likod kaya. He just wants us to be real before Him. Yeah, kalapan na ning halimbawa ni ting pariseyo king talimhaga, di ba? Dimdam tayo din. At mintaya pinsana itang pariseyo king templo, pero naman talaga menalangin. Ing kasabi na aliwaman ning apong Ginoo, na ing kasabi na ing sarili na, At nung apansinan niyo po atang manalangin niya, puro namong ako, ako, it is always himself. Hanggang sigurong 5 beses, lagi na yung sasabihan ng I, no? So the focus is on the self and not on God. So yung attitude na yapin itang my will be done. Aliway tang thy will be done, di ba? So pupuryaning sarili na, bubuating sarili ng bangko, pangalandakan na ing kayapanak kuno, no? And he praised himself and he even compared himself kareng aliwa. So sabi na, kukalupaning talapanyingil abuis ay ni. So bali, linawin pa pong mababay, ining kayabi na pong manalain na tax collector niya po Anya po, pota po talagang kay mong, burimeng itas inggerang kay sarili, ala na kang pagkalaman gang, lamen mo pang mababa ding kapara mo. Feeling mo, mas mayap ka pa karela. Yes. So, ayakan mo pa na ako, Brother Boyet, aliyakan mo mapamirait, aliya makipangalugod, o kalupanitang talapan yung gila, buwi sa kayabe ng atsuking templo, no? So, nung may kaya pa na, Brother Boyet, adwaya pang beses paruminggo mag-fasting. Brother Charles Baloyo, deng Hudyo kasi kanitang panahon na ita, mag-fasting la rin, itang 2nd and 5th days, no? Ning balang paruminggo, uling paniwalanda na Moses minukyat siya king bundok ning Sinai bantanggapan ding kautusan kapilan on the 5th day of the week, no? At tinipan niya man ketang 2nd day of the week. So numbaga Mondays and Thursday la, no? Deta pa na mga aldong areta aldo lang pamamuntaking palengki. So, itang usan tamong market days, no? At may makanya neldo, what do we expect? Marakal tao king syudad. And that is the time that, Jerusalem was full of country people, no? So, ditang mag-ayuno, kanita ala papakit at, mamiling abu o kaya pangguluan din karelang buwak na to show their piety in public. Nung baga po mong tatagunan da po talaga na dakal manakit karela po. Anyapin po atatandanan ko mo nga tinya naman sinabi Jesus na po tang mag-ayuno ka, mo papakit na makalunos ka itsura, ban kanita balo daring tawo na mag-ayuno ka. Yeah, gospel pa siyang Ash Wednesday. No? At lawentane man itang pamyaliwaning pariseyo ketang tax collector, di ba? So nung ing pariseyo mig relaya king kayang sariling upaya at dapat ini namang tax collector he relied on God's mercy and compassion, no? So kilalanan na itang kayang kakulangan, no? He recognized that he was a sinner, amangailangan king pakalulu ning Diyos. Ining pariseyo, as de king kabulaklak manyalita, di ba? Dakalya sasabihan, may kadburi na naman sigurong
daramdaman na rin tao at puryande. So, ining tax collector, you can see the sincerity. Durugdugahanin kayang salo. He was praying awkwardly, but he was sincere. No? Durugdugahaning salo na, meaning aware yaking gawa ng pamikasala, and he prayed. Ne? Sabi na, O Diyos, malunos ka kanako, metong kong makasalanan. So bali agpang po kening kay parables mo ne. Kenny mo nga kay Kenny. Linto Kenny bandang kay talui ining tax kay collector mong yapa ing minuling may kilalang kay banal king harapaning Diyos aluwa itang kay pariseo. Yes, the brother Boyat, he was justified because biyasa yung magpakumbaba. Diba? He humbly prayed for mercy. At nung itang pariseo, linawin na itang pamanalangin nagagawa na as a way to be exalted, samantalang ining tax collector, alaman king isip na ito. Ne? He simply wants to approach God in humility. No? Kailangan ng Diyos, aliwa ing sarili na. It is always important to stay humble and true in our prayers. Alwa itang pangalantaran taya ing kakatamong sarili, nune ing Diyos yang sukat kilalanan at puryan tamo. Makipag-ugnayan tamo king Diyos, king mipnong lugod at kapakumbaban. Ibyetanongan po ngeni among dening adwang kutang apakibatan daring kakatamong avid listeners and viewers. Mumuna po, nino itang tawong kayabe nitang pariseyo ame nalangin king templo adurugdugane ing saluna at sinabi ng, O Diyos, malunos ka kanako, metong kong makasalanan. Nino itang tawong kayabe nitang pariseyo ame nalangin king templo adurugdugane ing saluna at sinabi ng, O Diyos, malunos ka kanako, metong kong makasalanan. At kadwa po, sano kanuing mas mayan pang dumalan, king busbus ning karayom, kesa king lungubya ing mabandi, king kayaryanan ning Diyos. Sano kanuing mas mayan pang dumalan, king busbus ning karayom, kesa king lungubya ing mabandi, king kayaryanan ning Diyos. At malyari yo pong i-text din kaya kayong pakibat, kareni pong text line numbers tamo, Karing Globe po 0915-954-1303. Karing Smart po 0918-351-8282. At Karing Sun Cellular 0942-357-4268. At dem pong manalbe po ngayon via online keta pong comment section. Malyari pong ibili ka rin in kaya kayong pakibat. At agnan nyo niya naman pong i-share in kaya katamong online streaming. I-type ya mo po in kaya kayong pakibat, kayabe po in kaya kayong lagyo at address, o in kaya kayong parokya, ban ma-recognize ko po. Okay, so king kaya katamo pong pamagbalik, isundo tayo po in kaya katamong tatalakayan na chapter 18, iba't king ebanghelyo ng San Lucas ne po. At makasawpla po din, ban malinawan tamo po't niragdagan pa in kaya katamong beluan tungkol king banal na kasulatan ne po. Pero bayo po ito, pakiramdaman tala pa mo po ding mapila na pagganaka ating kantang Lord, Teach Us to Pray by Joe Wise. Eko pa mo po mama ko, ulig bibabalik ya pa po ing usapang Biblia. King daratang a Nobyembre 20, pagmasusyan tayo, ing tauling Domingo, king kalendaryo, ning banal a kapulungan katolika. Kambening kapasalamatan king Dios, king metong na namang banwang nilabas, king ye, ning banal a kapulungan katolika. Pagmasusyan tayo naman, king Aldoita, ing solemnidad ning ginutamong Jesus, ari ning meto sikluban. Kapamilatanan niting kapag masusyan, papasyag tamo, ing pamag-ari ng Kristo, ing kayang panga-Diyos, pamaging talapan at bus, at pamaging pamuntok, ning banal a kapulungan katolika. Abe-abe tayang ang purian, i Kristong ari, uling pauli na, tinggap taya ing kaligtasan. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9, Bright FM, kayan tabe yukepo king pamagmasusi, king solemnidad, ning ginutamong Jesus, ari ning meto sikluban, kaniting banwa.
Ing usapang Biblia, kani pamurin king radyo na po ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9, Bright FM at Dimdam Taya po ing dake na ning kantang Lord Teach Us to Pray by Joe Wise. At syuta na po kaning kaduang dake ning kakatamong programa, nung nuka rin isundu taya pong pisabyan ini pong makatalagang chapter ngeni, ibat king Ebanghelyo ng San Lucas, which is chapter 18 nepo. At pasibayo po nung bisa ko pong mangutang mamyeng comments o greetings o makibat po karetang questions tamo or mag-suggest topic tungkol king Biblia aburi yung pisabyan tamo, malyari ko pong mag-text kay kami karempong Globe 0915-954-1303, karing Smart po 0918-351-8282 at karing Sun Cellular 0942-357-4268. At syempre po, kareng Manalbe po online, king YouTube at Facebook, keta pong comment section, malyari pong ibili ka rin ining kaya kayong mensahe at pakishare yun yan naman po ing live streaming. At kayabe na pong Brother Boyet, babiemiya pong pasibayo kaya kayo, yamong Jess Layog. Okay, so tuloy-tuloy tamo po king kaya tamong program, especially king second part na nining kaya katamong episode na po. At Brother Charles and Brother Boyet, nandin king first part ning kaya katamong episode this afternoon, no? Tela kayan tala briefly detang aduang misusunod parables or talimhaga, namely tang talimhaga tungkol king babaeng may balo, ating ukum ang panitang talimhaga tungkol king Pariseo at king talapanyingil buwis, no? And you will notice na in both parables, well, atin lang tema about prayer, di ba? Ing pamagpursigi, king pamanalangin, ating pamaging tutu at kapakumbaban, no? King pamanalangin. Now, speaking of humility, ing tutuking passage, Brother Charles, no, is about the little children, no, that were brought to Jesus. At delado kang Jesus dening anak ang mga lati, ban itumpak inggamat na karela at tanggap king kayang bendisyon. Kani po mong mayakit na kaluguranong Jesus ding anak amalati. They have special place in His heart, lalo na po kanita, reng anak, ela matuturing a significant uling may nala at alalang boses king lipunan. Atin lang practice kanita, Brother Charles, no, na reng ima, no, dadalaro ring anak da kareng kilalang rabay. Lalo na king karelang first birthday, no? Ban kanita pabless la. At balamo ding aluang pengari ning kay bat megmisan lapitan ding pari nang gawon da pabless de in karelang anak, no? Lalo na nung bingot siya pamo at epame binyag, no? Potang iluwal o biyahe ding anak burida mabless siya pa. Actually, mong ngayon mo rin po papansin ko mong lalo na po rin den pong kay mangat mo mong na bali burido pa mong papabless den pong karelang anak itang bayo dalay kay biyahe para at least po deni mi ka-protection lamuman mo keng at mong pamangilag po keng miyalong kay sakit at kay po disgrasya at mo itang awsandang asug balang mayasug Kontra asug. kontra asug. Okay. So, yeah, totoo yan, Brother Boyet. And Jesus, sakit na mo, malapit iya at mayayamaya naman siguro ka rin nga na mga Latin. At kaluguran na la, inawat no rening mamawal karing anak na lumapit kaya, no? Sabi na, paborenyong lumapit ka ako ding anak nga na, no? Uling para karetiya ing kayaryanan ning Dios. So, ding anak ka mga lati, larawan na lang naman ning kayaryanan ning Dios. All banduwa. Tutuputan mo nga mong, kasi po mong, din po kasing kay mong, anak ka kay malati mong, nung lawentala po mong, inosentila at mababala lub. Ela po tatamanam kay mo at dependent la karelang pengari. Anya po masanting at burina ning ginuing tularan tala to become childlike and not childish, nepo. Manatili tamo pong mababalob at siguradong milub tamo king kayang kayaryan at tanggap biye alananga. At ing tutuking istorya kanini, Brother Charles, yapin naman itang tungkol king lalaking babandi, no? At bisang tuki kang Jesus, no? And he's a young rich ruler. Metong yang pamuntok na rin Hudyo. Inaus na yung maya pa maestro Jesus, di ba? And he was asking, na ano kaning dapat na
daptan ban tanggapan ing bialanganga. So balang mong ini lupa neman, edukado neman po ining tao mong na linapit at may utang kang kay Jesus po. Well, Brother Boy, at pamangutang ng Jesus kaya, it shows na mata siya pegaralan ing taong ini. Okay, kasi balo na lang ring kautusan sa bagay. Masaguli lang tandaan kaya i-memorize ding batas pero ing peka basic ako tang keniyapin nini makanano keng tanggapan ing bialanganga. At oy tapumong ing importante nepo itanghaw. Neng minsan balong tala po rin kautusan pero tala po balong i-apply king dieta mo. Kabud tala balo pero etano man gagawan. Syempre in the end, burita mo itang tanggap tamong bie alananga. Yeah, king pamangutang ng Jesus in relation to the commandments, no, king taong ini. It seems, Brother Charles and Brother Boyet, no, na daraptan na naman, ngan, no, deni iba't pa niyang malatiya. Inya, ang giyang ding tao, papalyaring impressed or bilibya kaya, or din tao na he is righteous in the eyes of men. Pero, king panlalawayan ng Jesus, he is not. No, uling, atin pang kulang kaya. Sabi napin Jesus kaya, atin pang meto nga bagay, akulang kaya kapisali mo nga na, ing sablang pibansyan mo at ipamye. Ing abli ka rin pakakalulo. So, nung gawan mo ini, may kapibansyan ka rin king banwa. So it's a choice mong between pibanjan ketiking kayato o pibanjan ka rin king banwa pone. Nung magdepende tamo po king earthly possessions, datang ing panahon mawalangan din. Pero ing pibanjan king kay banwa mong, it's eternal. Palagi ako man, Brother Boyet, ing approach ng Jesus kening taong ini, it was with love, no? Akakit na kasing Jesus na ining taong ini, he was just misguided, no? Mapalyaring matas na ing ukyatan, matas na aukyatan ining taong ini in terms of, his achievements, nung baga, atsune king tuktok ning eran, kaso, makasandaling eran king maling pader ning building. Okay? So, yun na nga ingeganagan kaya, pero ala pa kaya ing biye alang angga. So, pepamukha ng Jesus kaya na ing tunay pamanuki kareng batas, it has something to do with our relationship with God. No? So, katayang iyo na palagi ing Diyos. No? We should put God first. That is why he challenged the man to love God more than money, nepo mo. Yes, no? Inyang challenge ng Jesus na pisali at ibiye ka rin pakakalulo, Brother Charles, ing pibansya, no? May lungkot ya, no? May lungkot siya itsura, and he was not ready for that, no? Makasadyang lakwan at ipambiye ing pibansya na, no? So he loved money and material things more than God, no? So, nung baga, ing pibansyana, yung bala mo meging idolo na, no? Ikit na siguro ang Jesus kaya na talagang tune, liguran din kaparan ng tao. That is why he's not ready to give up his possessions and share it with the poor. So bali mo kaya Kenny, masyado ya pong attached ka rin kayang pibanjan and is not yet willing to let go. Yeah, huling belong ko siya lupa yung tao ni Brother Boyet, no? At inaus ng Jesus, bansa ng tuki kaya. But, he's not yet ready, no, to give up everything. Inya, sabi ng Jesus, ay, kasakit ng lumuhod, no? Kingkayarihan ng Diyos, ding ating pibansyan, no? Sabi na, mas mayan pang dumala ng kamelyo, king busbus ng karayom, kesa king lungubya, ing mabandi, kingkayarihan na ng Diyos, no? Sometimes, riches are sought, no, at the expense of seeking God, di ba? So lulto na ring kayamanan, magin lang sumbagal, no, king kayarianing Diyos nung etala balong gamitan king gusto at mayap, di ba? So they can even present us with more serious problems. Madalas tamong isipan na yung kakaluluan may atong yung problema, di ba, Brother Charles? Na? Pero pelalong yung pamaging makuwalta, no, nung emo balong dalan, mas maging yung margula problema, di ba? Riches can also hinder us from the kingdom of God. Ay mong, that's true mong, na nung nino paretang isipan tamang makuwalta, kay bandi, kanimong atinan ila pareng alim masayaking karelang biet. Bagkus at tsunangampu halos karela pero ela makaranas
kaya mo kapayapan atin la pa pong panintunan bala mo lalang satisfaction makanyan. Correct, Brother Boy. Sabi natin San Pablo, di ba? For the love of money is a root of all kinds of evil, di ba? So, aliwa mismo ing pera ing marok. No, ing sobrang lugod king pera at matsurang pamanggamit kareti, no? So, pero it does not mean na uling makwalta ka, alin na kami ligtas, di ba? Dakal mo ring makwalta, ding tutong sasaop at magmalasakit. And they really share their resources and blessings with love. So, posible pa rin po mong king meto nga makwalta ing miligtas na po. God's grace is enough to save the rich man. Mupin, he has to put God first. So, Pedro nga nakang Jesus ne, albenyo, likwan mila din kaya kaming pibale-baleban, tuki keka. Diba? In contrast, ketang makwaltang tao, the disciples give up everything bantuki kang Jesus, di ba? So nung tuki tamo kang Jesus at iya hindi ng tamang priority king biatamo, we will be given special honor, no? There will be a universal honor for all who sacrifice for Jesus' sake. So midinan lang bielanganga. Anyayan po, challenge siya po talagang maragulyan kaya katamong bisang tuki kang Jesus. Lalo na po ngening panahon mong bali, marakala po deng makasarili at giginuwanday ing pera at pibanjanda. Eno po bisang magsakripisyo man ding aliwa. Eno bisang magkasakit. Right, no? Nga kaya ako magkasakit. Okay. So, kay ba't naniti, Brother Boy at Brother Charles, nadimdam tayo rin itang katlong pamipahayag ng Jesus tungkol king kayang kamatayan. And take note, papunta no Jerusalem Kenny. No? So, they will be there for the Passover. Karin, mitupad ing ganaganang misulat from the prophets tungkol king anak ning tao. At nano kanong malyari kaya? Ipanganyaya de, insultuan de, lapastanganan de, pagluran de, paglatigwan de, at paten, no? So, Jesus reminded his disciples of his coming suffering and death, no? So, pepaganakan na mo ring Jesus karela that the story would not end in suffering. Uling, Brother Charles, King Katungaldo, ng Malyari, subliyang mien. Okay, so unfortunately, agad aintindihan ding disipulos ita. At edabalo ing amanwan ng Jesus. Ing pamanuki po kan Jesus, tutong masaguli. Dapat matibe tamulo bat nung kasalpantayanan. Uling, siguradong dumalantang kasakitan. But in the end, we will also triumph with Him. And finally, King chapter 18 ng Lucas, yapin itang kwento tungkol ketang pepakayap ng lalaking bulag Jesus, no? Milyari ni no karin king Jericho, no? And yung Jericho or Jericho, metong yang lugar, busy mo naman, no? At dakal taong maglakbe ka rin, no? Karin nating metong lalaking bulag, nanggagawa na makalukluk yaking lele ning dalan at magpalimos siya. Eman manakit pero makaramdam yan Brother Charles, no? Siguro, uling daramdaman ng mikakagulula ring tawin niya, may ngutang niya, o nanong milyari, di ba? And at that time, Jesus daralan niya and perhaps pigkaguluan dering tao, no? And so, kinulisak yung masikan, ining lalaki nga na, Jesus, anak ng David, malunos ka kanako, no? And I could imagine he was really desperate, no? To get the attention of Jesus, no? Di apatok na nga, no? Agyang sebyanan da na ring tao, lalo na pang sika na, nitang pamangulait na. At, tiknangan ng Jesus at inutos na king ilapit de kaya ining bulag. At kitna ng Jesus, what do you want me to do for you? Okay? Kitang na po sigurong Jesus mong ini, uling balo na, king malambat na yung magdusa ing bulagay ni king sitwasyon na. Yes. Excuse me, mga panguko na ako. Yes, agyang balo na yung kailangan na, no? May ngutang yung pamurin because God still wants us to tell Him, no? Our needs, no? As a constant expression of our trust in Him, no? So, yung pekibat ng lalaki, nga na, bisa kong manakit pa si Bayo, di ba? And Jesus granted his request. At, may nakit ya, no? Pepakayap ni ning kasalpantayana, no? Inya, kinayap ya at minakit. No? Tinukiya kang Jesus at pepasalamat siya kingapong Ginoo. So the way of Jesus became His way. No? Tandaan ng tamo na at this point, it is very significant
na ang uling Jesus, He is already on His way to Jerusalem, ban arapan in kayang kamatayan. I hope na ingbalang metong kaya katamu, pasala na katamu naman matang Jesus. Ban akit taya ing dalan ning kayang bie, amaglib kaya katamu, king bie alananga. Dakal pun salamat mong kaniting pamanantabi yung king kaya katamong episode for today. I am sure may ragdaga no naman po belwan din kaya katamong talapakiramdam at talapanalbe king kaya katamong programa. At pansamantala, palabasan talapamu puring mapilan apaganaka ang popo ingdake na ning kantang Maganaka at Mapamakalulu by Nilo G. Nuku. Bibalik pa po ing usapang Biblia. King kapupusan ning bulan na iti, at 30 ning Nobyembre, pagmasusyan ning banal akapulungan katolika, ing kapiesta ng San Andres, metong karing 12 apostoles ning Ginoo, ya ing kapatad ng San Pedro Apostol. Penaral na yan naman ing mayap a balita ning Ginoo, at karaniwan niyang mayayakit ing larawan na, ating kayabeng eke sa krus. Uling kaniti yamipako ameging sangkan ning kamatayan na. Kareting aldo nung nukarin gaganakan tayo, anyawaran tamo ing kasahupan na, ban kanita, lalo tamong mipalapit kang Jesus kalupa na. King makasubaling paralan, ipanalangin talaring hanggang talapagobrang, magikaugnayan king pamanasan. Mamilat niya sanay San Andres, banlalong sumulong ing karelang kabiyayan. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kayan tabe taya kaniting pamagmasusi king kapiesta ng San Andres Apostol. At ibat po keni king parokya ng San Andres king Balen ning Candaba, ini po i Brother Prince Charles Parongo Gumabon, metong karing talasuyo ning parokya, kabilang karing Knights of the Blessed Sacrament, pupugya kaya kayong masayang piyesta ng Apong Andres. Magbalik ka po ing usapang Biblia, kaya pa po rin po king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At ngeni po, basantala ring kaya kayo pong pakibat karetang kutang tamo, makanyan mo naman po ding aliwayo pa pong messages. Ne po. Happy viewing po kang Flora Magaway and also kang Len Rosales. And from Jeff Garcia, hello po maya pagat panapon po among Jess. Ibat po Kenny King, Hello. Metropolitan Cathedral of San Fernando. From Bengyam Baudizon, good afternoon po among Jess, Hello, Brother Chidre. Boyet. Happy viewing po kang Bel Banawa. Uy, Bel.
From Bel. Lota Garcia, hello Father Jess, Brother Oh, Boy. Top fun. Happy Thursday afternoon po. Wish you all in good health. From Lourdes Patdu. Hello Good po. afternoon, Father Maludeng. Jess. Brother Boy at mingat ko po lagi. From Agnes Evangelista Sarmiento, maya pa oras among Jess Layug, Brother Boy at Celso Mamukod, migunam at mabiyasa tamong agnanagnan king usapang Biblia. Dakala Yes. salamat kening maulang grasya. Mimingat po at mipapangadi. At makanyan mo naman po from Adela Obhaan. Hello, ma'am. Maya pagat panapon po manalbe ko po. Keep safe po. From Mila Beroy, a blessed Ang Mila. day. Among Jess, Brother Boyet, take care and be safe. God bless po. At from Lota Garcia, number 1 tax collector and Camelio. From Adela Obhaan, publican at Camel. From Bel Banawa, tax collector at Camelio. At makanyan mo naman po from Mila Beroy, tax collector and Camelio. And from Adela Obhaan, wow, kasanting na po ning Sing. Sing. Ito sigurong song Ay, na yeah, music. po the song. So, Yes, one so, of my favorites. Salamat Very po. nice song. From Agapita M. Jimenez, Pits Hello, Ma'am Jimenez. Pitts. Thank you. Tax collector Always. and o publicano at Camelio. From Lourdes Patdu, tax collector at Camelio. And from Lota Garcia, tikel-minded ko po king answer ko, Camelio ya po ing final. Ana. And makanyan mo rin po from Lina Flor Rivera. Good afternoon po among Jess, Brother Boyet. Kumusta po at miss you po. Ingat po and God bless. Thank you. Thank you. From Nisha Beniz Timpug. Hoy, Benice. Hello po Maya pagat panapon po. Kumusta na po kayo among Jess and Brother Boyet. Mimingat kayo po See you palagi. I'm watching from Porac. From Harvey M. Razalan. Uy, Harvey. Harvey. Good Kumusta na ka? afternoon po among Jess, Brother Boyet. Kumusta po? Mimingat kayo po lagi. Happy viewing po kan Chichay Zabala Pineda. Mhm. And from Elisa Morales, Maya pagat Hello po, panapon ma'am. po among Eli. Jess, Madam. Brother Boyet. Belated happy sacerdotal anniversary Thank po you. among Oh, yeah, Jess. Mimingat kayo ngan po. From Edner Din Kabug Bondok. Maya pong oras among Jess. From Marisa Gozun. Hello po, Good ma'am. Si afternoon Marisa. po among Brother Boyet and kumusta na po at mingat po lagi. Happy viewing mo naman po kan Lorna, kang Chila Yug, Mhm. Edgar Macapagal, Ray de la Cruz, Isabel Lat, at makanyan mo rin Father Joel Gatus, Manalbea Hello, po. among. And Kang Daniel Yes, idol. Balatbat, Augusto Manlapas, Don Junior Sanchez, Ronnie M. Francisco, Nerissa Angay, Pureza Bumanglag Orias, Cristel Relos, Santos Luisito, Roy Pangilinan Dagdag, Yeah, Brother Roy. Beng Yambaudizon, Len Rosales, and Kang Geno Abad. At makanyan mo rin po karing aliwa pang manalbe i Gilbert Sembrano. Mhm. At kung nantaya pong yeniyamong nung ustula po ring pakibat kareta pong questions tamo this afternoon. Yes, thank you very much, Brother Charles. And of course, kakatamo pong may kibat, karetang adwang kutang nandin po, na makapatungkol kitang kiratamong dimdam chapter 18 iba't king ebanghelyo ng San Lucas ne po. At bayo ka po ansaran detang pakibadetang kutang ne po. Buri ko lamang pong ingrit mo naman ian from Cebu ang papay Tarsi. At makaya mo naman ni Mang Esther Pagku Alfonso, ang poy Condeo, dila Manglo Carion, dila Conjes Mercado, ne so ring Di kayo Kimbulawon. mong manalbela po di Brother Jess Evaristo. Aha. Ang po mo naman ni Renato kay David mo. Yes, Renato David. At Kay mo syempre, naman kang Koyang Escoto. Aurelio. Aurelio Escoto. Hello, sir. And of course, rin kanawang parokyanos King Santa Catalina. Yes, happy fiesta Happy po. fiesta. Busy lang po. kayo mag-prepare for our coming Magpapamiestahe po fiesta. mo. So, dakal pong activities. Ne? Busy pero masaya. Pero enjoy naman. Mapagal. Pero everybody is doing their best man maging masanting maging resulta na ning kaya kaming kapagsadyan king kapiestan ne po. At balikan tala po rin kaya katamong adwang kutang nandin ne po. First question, nino itang taong kayabi anitang pariseyo amen nalangin king templo at durugduganing saluna at sinabi ng O Diyos malunos ka kanako metong kung makasalanan. Brother Boyet.
tax collector mo. Ya, talapanyingil, buwis. Second question, sano kanuing mas mayan pang dumalan king busbus ning karayom kesa king lungubya ing mabandi king kayariana ning Dios? Brother Charles. Camelyo or camel. Very good. Perfect. So may poras po karing kay katamong mekibat ustu, ne? Karing kay katamong kutang. Okay, so it's already time. Kabilis yung panahon, Brother Charles. Wapin mo. Ne? At magpaalam tana. Yeah, dakal pong dakala salamat ka rin nga akayabe tamo kaniti pong episode ning Usapang Biblia at kareta pong bisang mantabe king replay balikan niya po king online na po Facebook and YouTube oneng ita pong para po ta atin pong special program at 8 p.m. na po, antabayanin niya po itang preparatory show for the Archdiocesan Mission Assembly ang maganap po this coming Saturday. So 8 p.m. niya po yan po tambengi itang preparatory show. Nya eta mo po makapag-replay king radyo po ta king Usapang Biblia. But of course available ya po online. At dakal pong dakala salamat isundo tayo pong pamalita ining kakatamong programang Usapang Biblia at ang gapuking tutuking episode i-Charles po ni Mamon po kakayongan. Dakal pun dakal salamat king kaya kayong oras na bingyan niyo po kaya kami. Okay po, mimingatangan po at pagpamista mo kay November 25. Kimpora. Opo. So, yeah, second day na po ng novenaryo Gedi at magmisa po atang 6 o'clock yapin po yung parish priest ng Among Maymay. Hello, Among Maymay. Father Amar do Campo. Okay, so welcome po king kay kaming parokya po ta. At milabas na naman po yung meto nga oras sa makabaldugan na kwentuhan. Dakal pong salamat king kay kayong pamanantabe kay kami. At mikitikita mo pong pasibayo king tutuking episode na po at iking lagyo na po ng Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate ini po iamong Jess Layog mamon na po at pasalamat ang gapuking tutuki ini po ing programang Usapang Biblia. God bless you all.